gicamunsi cyo kuri wa gatandatu ikindi cyiciro cya polisi n'abasirikari bose hamwe bajya kuri 600 bahagurutse mu Rwanda berekeza mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique mu bikorwa byo gucunga umutekano no guhashya imitwe y'iterabwoba yayogosha aka gace. Ibikorwa byo kujya muri iki gihugu byatangiye kuri wa gatanu ariko birakomeje. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga avuga ko mu kazi kajyanye ingabo z'u Rwanda muri iki gihugu harimo kurasa ku barwanyi batera umutekano muke muri iriya ntara nibiba ngombwa. Ibikorwa byacu bishingiye ku mubano mwiza dufitanye na Mozambique. Icya kabiri ni uko mu bikorwa byacu bihabwa n'itegeko harimo kubungabunga umutekano ahantu hose hari ikibazo. Akazi turi gukore ni akazi dusanzwe dukora, akazi ka gisirikare twose harimo kurwana byo birimo bibaye ngombwa, ariko no kubaka inzego z'igisirikare, gufatanya n'inzego z'igisirikare kubaka ubushobozi nabyo biri mu kazi kacu. Abinyujije kuri Twitter, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahama yatangaje ko ashyigikiye iki gikorwa. Nishimiye igikorwa cy'u Rwanda cyo kohereza abasirikare n'abapolisi 1000 mu ntara ya Cabo Delgado babisabwe na guverinoma ya Mozambique. Iki ni igikorwa gifatika cy'ubufatanye bwa Afurika mu gushyigikira umunyamuryango wacu mu rwego rwo kurwanya iterabwoba no guhashya ibikorwa by'umutekano muke. Ubu Rwanda kimwe n'abapolisi bahageze batangiye kuza ejo, bahise bajya mu gace nyine bagomba kuba barimo, ariko k'intara yitwa Cabo Delgado, intara iri mu majyaruguru ugana kuri Tanzania, cyane bituruka kuri Afurika y'Epfo hasi ikazamuka ikagera kuri Tanzania. Ni intara iri hejuru mu majyaruguru. Abanyarwanda bahageze, ingabo zahageze zatangiye kujya mu birindiro kandi Mozambique babyakiriye neza. Nazo ndeba n'abanyamakuru bahamagara n'abantu b'inararibonye basobanuye ko babona icyo kigiye kugenda, babona rwose babyakiriye neza. Ibintu byose bahurizagaho bavugaga yuko babona ibintu bigiye guhinduka. Niyo tuvuga ngo ishyamba ryarindi, turabona ko noneho ikibazo kigiye kuvugutirwa umuti. Gihereye wenda kuri iyo ntara yo mu majyaruguru yitwa Cabo Delgado, batangiye bita abantu bitwaje intwaro, byatangiye mu 2017, ariko bigenda bikura gakeya, ubona bagenda bagira ingufu, bigira aho bagira intwaro zikomeye, noneho bagenda banagura aho batera ibitero shumari. Batangiye no kwica abantu noneho bakata imitwe cyangwa se ibikorwa by'amajyambere, basenya amazu y'abaturage, ku buryo bamaze kugeraho n'iyo ntara bagizwe mu madistrika ageze nko kuri 5 cyangwa 7 bagenda bakora mu gitero, ku buryo byatumye abantu bageze nko ku 700 bata ibyabo bagahungira ingo zabo. Urumva rero abaturage bavuye mu byabo bari gufashwa n'abaterankunga na guverinoma ya Mozambique, ndetse n'ikibazo ubona ko cyugarije iya ntara cyane. Mozambique iherereye mu majyepfo ya Afurika ni igihugu gifite ubuso bwa kilometero kare hafi 800. Ihana imbibi n'ibihugu bya Tanzania mu majyaruguru, Malawi na Zambia mu burengerazuba bw'amajyaruguru, Zimbabwe mu burengerazuba bw'amajyepfo, mu majyepfo hakaba Afurika y'Epfo na Eswatini. Mu gihe mu burasirazuba hari inyanja y'Abahinde ku burebure bwa kilometero 2500, hamwe mu nzira zikoreshwa cyane mu bucuruzi mpuzamahanga. Mozambique igabanyijemo intara 10 zirimo n'iya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru. Iyo ntara ifite umwihariko kuko havumbuwe gaze nyinshi cyane, bivugwa ko isaga metero kibe miliyari 500, bikaba bishobora gutuma mu myaka 10 iri imbere Mozambique yazaba iri ku mwanya wa 4 ku isi mu gucuruza gaze, nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar na Australia. Mozambique yakolonijwe na Portugal kuva mu kinyejana cya 16 kugera mu cya 20 kuko yabonye ubwigenge mu 1975 hamwe n'ishyaka rya Frelimo. Nyuma y'imyaka 2 gusa ariko hadutse indi ntambara ishyamiranyije ishyaka Frelimo ryari ku butegetsi na Renamo ryari rihuje abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Intambara yamaze imyaka 15. Mu mwaka wa 1992 Frelimo na Renamo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Perezida Joaquim Chissano wa Frelimo na Afonso Dhlakama wa Renamo. Guhera muri 2017 mu ntara ya Cabo Delgado hadutse ibikorwa by'iterabwoba byaje no kubyara indi ntambara yakomeje gufata intera, ari nako ishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage benshi.